U Rwanda rwatangiye gukingira virusi itera sida hakoreshejwe urushinge. Mu rwego rwo kurwanya ikwirakwira rya virusi itera sida, u Rwanda rwatangije ikoreshwa ry'urushinge rwa PrEP rukora igihe kirekire, aho rwitezeho gufasha abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura iyi virusi. PrEP ni umuti wifashishwa mu gukumira kwandura virusi itera sida, ukaba ukora mu mubiri aho uremamo ubwirinzi bukomeye butuma virusi itabona aho yakikinga igihe umuntu ahuye nayo. Ku itariki ya 3 Mutarama umwaka ushize, urushinge rwa PrEP rwise Cabotegravir Long Acting rwatangijwe ku mugaragaro mu bigo nderabuzima bibiri byo mu mujyi wa Kigali aribyo Gikondo na Busanza. Uyu mushinga uri mu cyiciro cyo kugerageza, kandi bikaba biteganyijwe ko ushizwe mu bikorwa neza hashobora gukorwa gahunda yo kurukwirakwiza mu gihugu hose. Dr. Bazili Kuzo, umuyobozi w'ishami ryo gukumira sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yasobanuye ko uru rushinge rutangwa rimwe mu mezi 2. Ibi bikagabanya imbogamizi zaterwaga no gufata ibinini buri munsi, bityo bigafasha mu kongera imikoreshereze no korohereza ababikeneye. Iki gikorwa kikaba kigamije gufasha abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, barimo abakora uburaya, abaryamana bahuje ibitsina, abafite abo babana bafite ubwandu bwa sida, hamwe n'abangavu b'abakobwa bakiri bato. Mu myaka 10 ishize, u Rwanda rwagabanyije umubare w'abandura virusi itera sida buri mwaka bava ku bihumbi 10 bagera ku bihumbi 3. Dr. Ikuzo yavuze ko kongera amahitamo mu gukumira iyi virusi ari ingenzi mu gukomeza kugera ku ntego yo kuyirandura. Mu gihe cy'umwaka umwe w'igerageza, abatewe urushinge bazajya bakurikiranwa kugira ngo bamenyekane niba umubiri wararwakiriye neza kandi ruri gukora akazi rushinzwe mu mubiri. Ibyavuye muri ubwo bushakashatsi nibyo bizashyirwaho mu gufata umwanzuro ku rwego rwo kurukwirakwiza cyangwa gukomeza gukoresha gusa PrEP yo mu binini. Nk'uko bimeze kuri serivisi zindi zo gukumira virusi itera sida, mu Rwanda urushinge narwo rwitezweho gutangwa ku buntu. RBC yateguye kandi gahunda yo kwigisha abaturage ku byiza by'urushinge, aho uyu muyobozi w'ikigo cy'igihugu yavuze ko ubukangurambaga bwatangiye mu Ukuboza umwaka 2024, kandi ko bwitezweho gushyirwa mu bikorwa ku rwego rwo hejuru mbere y'uko Kamena umwaka 2026 irangira. U Rwanda rwamaze kugera ku ntego ya 95 yashyizweho, aho igamije ko 95% by'abanduye bamenya ko banduye, 95% byabo kandi bakabasha kwivuza, ni mu gihe 95% bafata imiti igabanya ubukana. Iki gikorwa gisha ni indi ntambwe ifasha igihugu mu rugendo rwo guhasha virusi itera sida burundu.